Герман Лебедев язылы лицейра бірен дегенде, біренеген тухасы баян сағында тецейлер Геронтий Никифоров хайын біренегенебе бірле. Бір күн бұлдар көрнеде Шубашкарды Герман Степанович Лебедев язылы нация лицейін жен Твачыраллы біренеген тада шыр учительден керуілі салам. Туаны бірден Парлик сымақ қалсағырым лицейін кажал келін лицея нации сымақне табыр забады. Унчей малдан сақ сымаға турца елнече. Көпір-көпір. Тада кажал ебер, сақ ұйығы, шываш тілге давырат бір бұлар ятпай өттерет бір. Сақ шуг ұйығын бұдырмыздың де лицері шываш ади састуны бір поэзия қаз ерде. Бұл игі ятпалан бірі шываш поэзиясын сыбезіне пақмаз елемі қала сетады. Хайзем жираган шамрық ақтырден туын көрзе. Пайны бір лицейрат иккен ғана келемір. Иккен ғана келемір бөленде, ши мұқтавлы, матур кезін жән бірі. Ол қой телепаластар, тарқасын. Кристина Лисицына, Шубашкарды Герман Степанович Лебедев, яджилі нация интернат лицейінже. Шеш білмеші, салдак шыби. Шурда шунат. Вагон версасы, мынбур салдаге шивырат, шалун гаять бір чарын мазыр, кустырма жеш кылдырдадат. Бір яш салдаген халі бетне, пушне усасын кселарат, шивырай масть, июн вешне, хыжыр живне бұлдун зықлат. Ах, ыранем, табана нежем, мыньма журатрын жимана, шугах жиман баратележем, шинель шактарджы замана, шинель мана елдул жындарджы, салдакына гальяды ман, хул пушче евал узындарджы, пышал чагарджы халыма. Я тухыде, илейзе гайрыш, вещулы пулдым салдакра, хевдезы, сывлық сырғы бардыш, ирримін дебрі хабара. Ақ юнлы шабышу пушланчы, етреві жет шырмайын жен, ширешін елім таткаланчы, бұрдатып алзы, бір бәтчен. Хер санитар кешігі қарчы, тавана, күршік сайарам, манурахын жіне вұртсамшы, сана жасыра елісіре гаям. Шында жинат, вагон көрсасы, мұңғыр салдаге жевірат, шалон гаят бір жарын мазы, ұстырма жеш көрдірді. Атор, тавдагусь. Халивара, таванзем, халичен никшанда, шак бұрында пулманны был заиргеть. Кундекине сенсация демери юрат пулмалан. Сама келет, честь кальендежа Лидия Филиппова. Тада, алы жыват бар. Ырыгын бұлдыр бұрнеде таванзем. Астыватыр боле, білдір. Антонина Васильевна гундадырать, 6 пельмешей язель музейре, бір зывы уяве бұл заевтыр астыватыре, шенгу наги, сыва, терле челхезіне күжарныне білет бір, аллы билік челхей Антонина Васильевна, аллы билік деші. Шубақ шавын жүхне, поэзия кажінде, калажу бұлде, Пирен Илья Николаевич Ульянов язель Чеваш Патшалық университетінде, хері ғытла, ютшыр жывран келіне, студентсем бірінеші. Вара калашрымыр, шав студентсем, ғышынже пулдарулызем бұр, поэтсем де бұр сывы жырағанызем, үттейсіп везіне дешеш біліннеміз жын күшармаламар хадерімір. Паян, шубақ, вот манбаюна жар дырать Давила, ятла херадя, хужамадион пуани, был Камерунран, Камерун. Давила берен, журналистика факультетіне пилликмеш курс студентки, французла, агадjanla галажак, хойде, чыныбек тулақсы вызым жирать. Бара, эбір жұтларымырда, Давилова, шеш білмешень, жизнь моя, за какими холмами, твой суютный кровлей дом,
тихой тенью, побитой камнями, на распутье стоишь босиком. Шаксы бастыватыр, Петр Гусангачи вашла гучарна, шаксы ва пирен давила, французла да агыделна гучарде. Шутарымыр да баян французла була забадыр деримнар. Агыделна кам идлестет пирен бада браттар. Вот, давила, пожалуйста. Bonjour, good morning, guten Tag, salam. Ma vie pour ces collines. Votre toit avec une maison confortable. Homme silencieuse dénoyauté. Pieds nus à la croisée des chemins. Votre chant jeune, les épaules chevaudantes. Bu le mauvais temps, la tempête de neige. Et tes lèvres sans effusion de sang. Embrasser le feu brûlant. Et tes seins ferme foi. Rassemblés, foin de vent mordant. Et pourtant, qui nous dit, désir ardent de vous, voir la flamme. Ma vie pour ces collines. Votre toit pour une maison confortable. Ombre silencieuse dénoyauté. Pieds nus à la croisée des chemins. Kabdabouche. Да, вот, миллион, талин миллион, порнуста. Şu gazayıldım şel Gennadiy Nikolaevich Ayxisagda şu вот французлар таптаса билетсе, ол паян удаласа чуктоватсы баллар. Но иберде она удала, иберде она чуктоват. Кундирке чанакта каличень полмансе тавак лида сана тав биде бузек тав. Халя смак парашыны бая колешран Никольский язылда колешран килне перен шамрак канасыне мишенезер Таргашан комбаку баластар. Чаваш ачине, пәлдер мана таван шешивым, хышан кадардын халықна, хучылюне хыват кіртмешкен, тінжіне келіне ұвылна. Кывар жылгелле чаваш ачи, сасуна бар, тухсам гунда, санат кетеші, килзем, эспур, шукмар. Часрах келсе хыватлых керчі, чавашын кабыр чырине, шундардыр шулымлы, кыварлы чылгющин зен чыризіне. Өмірліге ядузан юле, Шубашкардан кавал даран, шырбү, чикме, едірне урлы юру сасые гайзан. Чаваш чылге усты, кыварлы чырюзан сизы чынине, шанадып, өмеде усрадып, эскилен, келен дінжіне.